say the CCTV camera who ababa behia de ama oman Ghana timemfo ene obibia esanse awudie no ye adoso ewo manu emu achese ofa ha no ma no wahia konferen for ofa ha achese wo de wo ngawo si ha wo de wo ngawo eno enam so e ma chese empendifo ne aban no krampo dodo na esu se boni bi esi na krono bi ekoso akrampo na empotem ho de owo CCTV camera ewo ne mpeso aso anase wo ewo ho no mu a ade no esi ye no ontimi makwan won release said ye be ye betimi enam so de ache ye hwe de esi ewo Accra Timber Market ya na chese mpenifo esu se ye nipa ne camera etimi capture ye won bomodin ana won fa emba ne no nanam so ama Ghana for dodo na krampo de adesede no eto aban na mpenifo enim se ye hu behia se ya kwantempon no eso street light ne ye ya na wo mo ye nso na wo mo nkan hu se CCTV camera na hu ebehia pa eye se eno nso ebi ababobo ayem manche constituency ye bebia se ne ebe ya bonefo sem bi ekoso am ebe ye easy ede ama aposifo eba no se wo mo enye hwehwemu emfa bonefo sem no eho a na ebusuafo mo beka ya ye nuaba na wo kosuku na osansusu ye journalist ye nuaba Priscilla Shiga ye hwani wo yi se de esi ekoya enche ye bia ene no ni CCTV footage ebeto abonten efa ekwan am ne yonko Natasha efa mu edi epie free hotel ho no mo eno enam so mo hu se aban no kwaje se wo pie krampo no na Priscilla atade ene ne bag a wodi ewram no ena wodi epie na mene wo kase ede na no na wotwemienu a etwa mo beka ya wo su kontempon no eso eho no Robbéry na ewo ho no akonforanfo ebo ekokowura ho ema eno enam so ma chese wo kokon first kanu efri ho ewieye no wo mo ebo ba ko etu a chese wo no so no wo mo erahye no ede no kokopie mu ewa yaresabia na ene de ya me no wo kase ede ho video no aba ai beka say CCTV footage no efa kronobo no ho aba na ebusuafo wo hwe skills a emamu yi esi efa ye ede kokofa anom ye sika no di free Robbéry ho a wo mo ede ekoya chese nipa eni ama wo mo so till say wo ma no mo ho etietie mu eno nam so ma chese we timemfa no matwamu ewo honom erahye ye ensusu na wo mo ekona na chese esewani esese ka ede chona mo enkohwe video no emfa embrane ba ye beto so.
Na abusuafo mo amani so amama kwakwa hwebi uhunu ye maami anache so no krampo wo si free ye private car say ye Uber mu a wode ne sika eko ache so di remu wo ne guys yi bi edi erem na nka dodo na afro say wo mo abaya no kwa no ka ho bi na so a brain incident ni si ya che so opie ya no so ne nsagu ni tina timu se ade no ye ebofri mu na esi ewo eho no mo ache say video no ababeto abontina aposifo echima womo ehwehwemu no ekọ eye nanimu ahese womo ensa atimi aso baaku emu no ntinu womo eguso a womo enam so de ebeche womo a womo aka no ehune no na amadodo na ani aba ho a womo ekase sesei no se de kono no edo so ne se de nioma ekọ na hu behia se even private companies no kwampo womo embehwem na womo CCTV camera no obi wo ho no ma ewo ho enso so nya de se adwuma womo enhwe na womo mane adwuma se de be ya bibi enie na se bibi esia womo atimi enam so de enya womo se de be ya bonefo sem no ano ebetimi abras sesei no womo ne se the only remedy ebeboa ama konforemfo no yetimi achi womo enina ene se ye be make sure se ye be install CCTV cameras no ewo emiaye ya kwantempon ene bebia se de be ya bonefo sem no ano ebetimi abre ase na abusuafo wonso wadwentwefa ansem no ho ene se wuzu se eno na ebetimi aboa anase bibufo bi ewo ho no ma yesanso de ka ho a eno so ebetimi aboa masabo ne fosem we eto etimi etwafo wadwentwe no bra ebebetu ejai ewutumagin comment section na ebiemu so like videos na share all the social media platform eso media ene ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebimaka